Dobar vam večer, drage misice. Gledate Friday Live koji ide utorkom, no danas u posve novom i specifičnom izdanju. Naime, današnja cijela emisija posvećena je ženskom poduzetništvu i poduzetnicama koje stvaraju nove vrijednosti i usudile su se pokrenuti vlastiti biznis. Dakle, cure koje nas danas gledate, imate vlastiti biznis, no on nekako ne napreduje možda onako kako ste vi zamislile. Želite bolje rezultate i mnogo više od onoga što ostvarujete. Bez brige, tu je Miss Smart da vam pomogne. Sponzor Miss Smart kampanje je Vichy, koji osnažuje ženu i njihovu kožu u svakoj fazi života. Zato pratite naše Miss Smart članke na portalu Miss 7, uključite se u natječaj, kreativni natječaj u kojem možete osvojiti i različite poslovne edukacije, a sigurna sam pomoći će vam i ova današnja emisija, jer moje današnje dvije gošće su uspješne mlade poduzetnice koje su ostvarile svoje snove. No prije nego ih predstavim, imam još jednu lijepu vijest za vas, a to je da je Vichy omogućio nam danas jedan giveaway i 3 osobe koje odgovore na pitanje tko vas u poslu najviše osnažuje, 3 najkreativnija i najzanimljivija odgovora Vichy nagrađuje sa 3 Vichy rutine, a prva se sastoji od Lift Active Epidermic Filler seruma s hialuronskom kiselinom koji nadoknađuje 100% dnevnog gubitka hialuronske kiseline u epidermisu, te Lift Active Supreme SP Factor 30 dnevne anti-aging njege koja djeluje na postojeće bore i čini kožu čvršćom. Jedna od vas može osvojiti i Lift Active Collagen Specialist dnevnu kremu koja smanjuje postojeće bore nastale gubitkom kolagena u koži, te Lift Active Peptid C anti-aging ampule sa 10% čistog vitamina C koje čine kožu blistavijom i revitaliziranom. A također danas dijelimo i uspješnice, Vichyjeve uspješnice Mineral 89 Booster i Mineral 89 Nice, prvi korak u svakoj rutini koji će osnažiti tvoju kožnu barijeru. Velika je stvar da Vichy podržava i osnažuje poduzetnice, a ja vam imam čast predstaviti, kao što sam rekla i na početku, 2 uspješne, marljive i pametne poduzetnice koje se bave potpuno drugčijim biznisom, no jedna im je stvar zajednička, a to je da su se usudile, odlučile i pokrenule vlastiti biznis. One su Jasmina Bagarić, vlasnica slastičarne Magnolija. Dobra ti večer, Jasmina. Bog večer. A druga je Ivana Kovačić, vlasnica Manosa, salona Manos za njegu, ruku i nogu. Dobro večer, Ivana. Dame, kako ste mi? Jesam vas ulovila u vaših 5 minuta mira navečer? 5 minuta mira, da, definitivno. Još uvijek nema mira dok djeca ne zaspu, ali baš je ugodno je. Ivana, tebe je teško uloviti, koliko te dugo ja poznajem, zapravo ti non stop radiš, ponekad i po 15 sati dnevno. Da, jako puno radim i stvarno trudim se, ali eto, sretna sam, zadovoljna i volim svoj posao. I ono što je najvažnije, ne viditi se na licu, još si dovoljno mlada. Da, evo, hvala. Trudim se, ne dam se. Jasmina, meni i tebi ova anti-age njega može dobro doći. Mi smo u tim godinama kad već sve zapravo pomaže. Kad slušam ovo, mislim da ne trebamo ništa, samo uzeti kremu i to je to. To je to, that's it. No, dame, vratimo se mi vašem biznisu. Jasmina, ti zapravo vodiš uspješan biznis u slastičarstvu, no kao žena profesionalnog košarkaša, jer moram to spomenuti, Dalibor Bagarić, NBA košarkaš, nisi zapravo uvijek bila u tom biznisu i kako si se uopće usudila i odlučila baš za slastičarstvo? Kada eto, neko će reći nisi morala raditi ništa. Da, definitivno. Mislim da nisam, moje dijete neki dan kaže, mama, zašto ti toliko radiš? Ti to ne trebaš raditi. Ali ja stvarno volim, ja sam navikla tako i cijeli život sam se školovala. Dok je Dalibor igrao, ja sam ulagala u sebe, a onda sam nekako došlo je moje vrijeme i rekla sam ok, idem sad raditi i mogu ti reći da sam jako vesela, zadovoljna i ispunjena. Prema tome, super ide, super smo. Ivana, ti si krenula posve zapravo drugčije, već 15 godina baviš se ovim poslom, no zapravo si krenula radeći za druge. U kojem trenutku si odlučila otvoriti vlastiti biznis? U trenutku kad sam imala svoju viziju da svojim klijentima želim pružiti nešto drugačije od onog što su imale do sada u drugim salonima. Znači, htjela sam im pružati bolju uslugu, htjela sam pružati bolju atmosferu, da budu zadovoljnije, sretnije i bolji proizvod, naravno i kvalitetu usluge.
Je li taj trenutak, zapravo, da li je bilo teško donijeti tu odluku? Jedno je raditi za nekoga i primati plaću svaki mjesec kako god radio na kraju dana, a jedno je zapravo zapošljavati druge. Koliko sad recimo zapošljavati osoba uopće? Sada trenutno imam 5 zaposlenih cura, sve su jako drage, sa svima sam jako dugo, jako su marljive i sve ih volim zato što provodim jako puno vremena sa njima i stvarno ih gledam kao svoju obitelj. Znači ne dam na nijednu od njih i stvarno smo jako dobar tim i super se podržavamo jedna drugu. Pitala sam te za tu odluku, u kojem trenutku si donijela tu odluku? Da li je bio neki presudni trenutak, nešto što si zapravo možda zamjerala u tom trenutku svojim bivšim šefovima ili si jednostavno shvatila ja to mogu sama? Pa bilo je jako teško i jako dugo sam u stvari radila za druge i stvarno sam htjela probati sama. Znači da sama ostvarim taj san i da sama pokrenem nešto što na način na koji sam ja to zamislila. Eto, jednostavno tako. Bilo je teško i nikad ne znaš ono što nosi sutra, ali eto, uspjela sam i jako sam ponosna i zadovoljna sa svojim radom. Sjećaš li se tog trenutka kad si otvorila zapravo svoj salon i kad su ti došle prve klijentice, kako si se osjećala? Neopisivo. I ono, trudiš se 300% više nego kad radiš za druge. To definitivno. Jasmina, ti zapošljavaš nekih 20-ak ljudi stalno, još 20-ak u toku sezone, odnosno kao nekakve vanjske suradnike. Što je tebi najvažnije u tom tvom biznisu? Pa gle, najvažnije mi je da su sretni, da su zadovoljni, da su veseli, jer jedino tako, ako rade u dobroj atmosferi, bit će super i posao. Kod nas je to sad sve više i više vidljivo, jer ja svakodnevno dobivam nove upite za posao sa raznih mjesta iz Zagreba i iz cijele Hrvatske, jer dobar glas očigledno se daleko čuje, pa kažu mi bi došli kod vas su sretni ljudi. To je nekako bio naš cilj, jer svaki posao koji radiš sa srcem, koji radiš nekako sa otvorenog srca sa ljubavlju, to se vidi. Danas sam najsretnija, najponosnija stvarno sam ponosna na naše radnike, na to da možemo izvršavati sve obaveze, da smo i u ovim teškim trenucima i vremenima opstali, da su naši radnici plaćeni, ne samo na vrijeme nego i prije, jer znam da njima to sada u ovom trenutku treba, da su zadovoljni, nitko ne pomišlja otići, evo, mislim da je to nekako jedna satisfakcija. Taman sam vas htjela pitati, sigurno ova godina i prošla, 2020. 2021. nije bila laka za poduzetnike, vjerujem i pogotovo za žene poduzetnice koje su se možda u nekom trenutku prošle godine odlučile na biznis, ima nas takvih. Kako ste preživjele ovu cijelu godinu, zapravo tešku za sve, a za poduzetnike još težu? Ivana? Pa bilo je jako teško, moram reći stvarno jako teško, borba i bili smo jako uporni, stvarno i u to vrijeme kad smo imali lockdown i kad nismo radili, ja sam i dalje radila, jer sam u stvari osvježavala našu web stranicu, radila na nekim novim idejama, na unapređenju posla, unapređenju usluga, isplanirala neke nove edukacije. Stvarno je u stvari bilo, nije da nismo radili baš ništa, ipak smo se bavili sa nekim stvarima koje u stvari su bili u nekom backgroundu, ali evo mogu reći da smo i to sad pokrenuli, da je to sad, posao sada je u redu. Naravno nije to kao prije, ali je u redu, eto, mogu reći da je ok. Jasmina, vi ste isto također u lockdownu bili zatvoreni i sad zapravo rade samo terase, koliko ja znam. Kako je zapravo to izgledalo? Jesi li mislila u nekom trenutku, ok, ovo je za nas kraj? Pa iskreno ne, jer ja uvijek kažem sve do čovjeka. Vjeruješ mi da smo upoznali sve ulice, sve puteljke grada Zagreba, naradili smo dostavu, imali smo sreću da smo mogli raditi dostavu, a naši klijenti su jako bili uz nas, tako da smo mi svakodnevno primali jako veliki broj narudžbi. Rekli su, gledajte, vi ste tada bili super, mi smo uvijek naručivali od vas, idemo i dalje. Tako da nekako stajali su uz nas.
svesrdno vraćali, organizirali smo dostave, prilagodili smo se trenutku i stvarno, koliko god da je bilo teško, a bilo je teško jako, uspjeli smo. I evo, danas smo tu gdje jesmo. Vjeruj mi da onaj koji je proživio ovaj dio i ovaj lockdown i psihički i fizički, taj izlazi kao pobjednik. To si dobro rekla, rekao mi je neko jako pametan, pametniji od mene, da najbolje je zapravo početi na najteži mogući način, jer nakon toga sve može biti samo uphill, više nema downhill, tako da se nadam da i za vas u vašem biznisu upravo tako će ići. No, nećemo samo o teškim i lošim temama, ajmo malo i o dobrim stranama poduzetništva, onoga što zapravo vas osnažuje i što vas svakodnevno motivira. Ivana, što tebe motivira u poslu svakodnevno? Svakodnevno osmijeh svojih klijentica sa zadovoljnim tretmanima, znači sve njihove pohvale, znači nema ništa ljepše od toga i nema ništa bolje kad vidiš da ti netko iz salona izlazi sa osmijehom na licu. Imam i neke tvoje fotografije iz karijere, pa evo malo nam približi. Znam da si poznata si po tome da se stalno educiraš, da stalno odlaziš na neke nove tečajeve, upoznaješ se s nekim novim tehnikama i nekim novim brendovima i proizvođačima. Gdje si ovo bila? Da, apsolutno. Znači, jako puno idemo na edukacije po cijelom svijetu. Ovo trenutno što vidite na slikama, ovo je edukacija iz Los Angelesa gdje sam ja imala čast biti edukator za jedan poznati svjetski brand, što mi je iznimno drago i što stvarno jako cijenim, i oni su tu prepoznali moju kvalitetu i moj trud, te su mene u stvari usvrstili među 10 ljudi u Europi koji imaju svoje salone kako bi i dalje unapređivali proizvode sa kojima radimo. To mi je izuzetno stvarno. To je stvarno velika stvar. Da, znači da unaprijeđujemo ambalaže, da unaprijeđujemo kvalitete proizvoda, lampe za sušenje noktiju, tako da stvarno evo, jako sam sretna i ponosna što sudjelujem u takvim stvarima, jer to je stvarno velika čast za mene. Čekaj, to je sve ovo isto u LA-u, pretpostavljam? Los Angeles isto tako. To je njihova njihovi uredi, pokraj tvornice gdje se proizvode najpoznatiji svjetski lakovi. Mi stvarno tu smo proveli evo nekoliko divnih dana sa super ekipom i evo, baš je bilo dobro. Nadam se da ćemo uskoro ponoviti to sve. Jasmina, rekla sam na početku, tvoja karijera nije možda krenula na neki tipični način, nisi krenula u biznis pa si ga onda razvijala, nego si prije toga imala zapravo potpuno drugi život, živjela si s obitelji u Americi, suprug je imao karijeru, ti si više zapravo se nekako brinula za obitelj. Što ti je u tim trenucima, jesi li razmišljala tad da ćeš jednog dana ti ostvarivati svoju karijeru ili si mislila da je to što se tiče nekakvog tvog poslovnog života? Pa iskreno nisam nikad mislila da je to. Mislim, to je bio jedan život koji je stvarno bio nestvaran, kao da živim 2 života. Uvijek kažem s našim prijateljicama s kojima se čujem, s kojima sam i dalje u kontaktu, uvijek kažem, to su bili nekakvi, kao neki bubble, neki drugi život koji je bio prekrasan, da se razumijemo. Bio je bezbrižan, prekrasan i iskreno ja nisam imala potrebu tada ići u nekakve velike korake, biznise, ali stvarno kad je došao trenutak da bi nešto radila, da bi uložila sve ovo što sam ja ulagala u sebe da bi se išlo dalje, nisam požalila. Danas živim stvarno život zadovoljna, vesela, sretna, jednako, zapravo danas sam rekla svom suprugu, Bagi, pa mi sad živimo bolje nego ikada. Tad smo možda bili klinci, bili stresno, gdje ćemo živjeti sljedeće godine, rodilo se jedno dijete, drugo, svake godine, svake 2-3 smo selili i to nosi svoj danak daje. A sada živimo jednim mirnim životom, puno intenzivnijim, ali smo zadovoljni. Mislim, stvarno smo veseli.
Vidim po ovim fotografijama proputovala si, pa možemo tako reći, veći dio svijeta. Što si naučila iz tih putovanja i susreta sa nekim uspješnim ljudima? Evo, koga bi ti istaknula? Tko je na tebe ostavio dobar dojam? Upoznala sam krasne ljude, upoznala sam ljude koji su stvarno veliki, svaku u svom. Ja sam uvijek govorila da sam se ja divila, nisam se nikad možda divila onim velikima što, ne znam, iz novina ili neko ko je onako čisto dobio sve. Divila sam se i onom čovjeku na cesti, na placu i prodavaču i onome koji svira i gospođi u trgovini. Meni je to bilo nekako, ja sam upoznavala te kulture, upoznavala sam ljude i danas stvarno mislim da sam žena koja mogu reći da prošla sam veći dio svijeta i od toga sam uzela najbolje. Da čovjek treba ići polako, skrušeno, da ne treba letiti previše. I sad se pokazalo da je to stvarno bio jackpot kad smo se vratili u Hrvatsku, jer bilo je teško na početku kad sam se bacila u biznis, navikla sam na jedan lagodan i onda sam trebala se boriti sa puno predrasuda, ne predrasuda prema ženskom, to ne, ali prema tome da, šta će ona je žena sportaša, kao ona ne treba. Meni je to bilo, mene je to samo guralo naprijed, tako da evo. Ima jedna zanimljiva priča koju si mi ispričala nedavno, a to je da si trudna do zuba s trećim djetetom otišla u banku po kredit za svoj biznis i što se dogodilo onda? Da, ja sam došla tamo jer naravno, kako sam ja uvijek bila ponosna, ja sam rekla, gle, ako idem u biznis, onda ne idem u biznis sa novcima, jer idem kao neko ko treba raditi. Bila sam žena poduzetnica ispod 40 godina i treće dijete na putu, rizična trudnoća. To je bio ples po žici stvarno i došla sam u banku i rekla sam njima da želim napraviti veliku priču, da to neće biti klasična slastičarna, da će to biti sasvim nešto drugo. Naravno, ljudi, kad smo počeli razgovarati o brojevima, oni su rekli pa to baš i nije tako kako vi govorite. Ja kažem, ali ja stvarno vjerujem u to. I tada ženska kaže, to nikad neću zaboraviti, u HBOR-u i HAMAG, kažu, gle, hajde idemo probati, pa ako ona stvarno toliko vjeruje, pa neka pola bude od toga istina, mi ćemo biti sretni, mi ćemo se pokriti, znači. I negdje prije sam je srela gospođu, jer uvijek sam u novim projektima, srela sam gospođu i kaže ona, gle, neki dan smo se sjetili tebe, pričali smo na jednom kolegiju kako nam je došla jedna trudna, kaže samo što neće roditi, kaže priča o nekim stvarima, a ima do tad 2 stola u Maloj Magnoliji. To je sve prošlost, kažem. Ja sam uvijek govorila sve do čovjeka, tako i to. Sretna sam zbog toga uspjela si ih uvjeriti u svoj san. Ivana, s kakvim izazovima si se ti susretala? Jesi li isto imala ovakvih susreta da si došla u neku instituciju i govorila zapravo o tome kako će tvoj salon izgledati, a da su te oni gledali bljedo? Pa nisam se baš susrela iskreno sa takvim situacijama, ali pa evo, stvarno nisam. Tebi su odmah vjerovali, dakle sve će biti ok. Pa nisu mi vjerovali, ali ja imam svoju viziju i ja idem naprijed, bez obzira na to što drugi kažu i što drugi misle. Znači to mi je stvarno nebitno. Imam svoju viziju i znam kamo idem. Ivanu znam jako dugo, Jasminu također, ali evo Ivana, Jasmina i ja smo pričale o tebi, ogovarale smo te, šta da ti kažem, pa smo pričali kako te jedna i druga znamo preko posla zapravo i koliko si marljiva i koliko si sva u tome zapravo što radiš i evo Jasmina je sama primijetila da kod tebe ne postoji ne mogu. Dakle, da tebe kad god se ne zove, ti omogućiš svima tretman jednaki, ajmo tako reći. Da, to je istina i evo, trudim se stvarno ispuniti sve želje svih klijenata. To stvarno. Ja se sjećam od 11 sati na večer. Da, ja smo imali kasne noćne sate. I jutarnje, i rano jutarnje prije. I rano jutarnje, ono. Uz kavu. Dobro, kako izgleda jedan dan žene poduzetnice kod vas? Kad ustajete, kad idete leći? Pa ja ustajem oko 6:30 ujutro, svaki dan. Na poslu sam već oko 15 do 8 i radim skoro cijeli dan, znači radim do 9 navečer. Salon radi od 8 ujutro do 9 navečer. S tim da...
ja sam manje više uvijek tamo, osim ako mi netko od klijenata otkaže, pa onda ja uzmem tu kratku pauzu od sat vremena ili odem nešto obaviti, ali naravno odem obaviti vezano opet za posao, znači teško da ja imam baš puno slobodnog vremena za privatni život, znači to što nažalost nema, ali evo nadam se uskoro da će se dogoditi. Jasmina, ti si morala kombinirati zapravo i privatni i poduzetnički, kao mama 3 djece, sigurno sam isto ustaješ rano, kad je to i na koji način zapravo si raspored napraviš taj dan? Ne znam kad sam otkri mi tajnu. Ne znam kad sam zadnji put prespavala 6:30, ne sjećam se. I kad smo bili na godišnjem, isto sam se dizala u 6:30, jel tako, ne znam, 6:30. Gle, ja imam sreću jedinu tu što je moja mama sa mnom u poslu i što je ona zapravo stup proizvodnje. I time je meni možda malo lakše. Tako da ja balansiram između posla, a radim ga cijeli dan, znači i onda kada nisam u proizvodnji i kada nisam u nekoj od Magnolija, ja i dalje radim, znači idem na sastanke, imam neke nove projekte. Međutim, popodne se pokušavam organizirati da poslije 3-4 sam fakat mama. Jer znam da to vrijeme koje sam sa njima ne mogu s ničim nadoknaditi, brzo jako prođe. Klara nam se sada evo upisuje na fakultet, to jest upisala se na fakultet i ona odlazi iz Hrvatske, Pohvali se, molim te. Da, moram se pohvaliti da je upisala University of Chicago, tamo gdje je rođena, ali to je jedan od top 6, mislim, fakulteta u Americi, a top 10 u svijetu. Tako da je Go, Klara, go! Da, to je, ne znaju šta to znači, to je stvarno big deal. Tako da evo, ona odlazi, znači to vrijeme sve koje smo mi proveli zajedno, stvarno je prošlo u nekakvom tako kratkom vremenu. Tako da Zanimljivo da spominješ zapravo i uspjeh svog djeteta, no upravo je to nešto čime si se u posljednje vrijeme počela i sama baviti, Career Paths. Što bi to bilo? Dovela si zapravo taj projekt u Hrvatsku i omogućila mnogoj djeci da se upoznaju sa svojom mogućom karijerom. Daj probaj nam malo približiti što je zapravo Career Paths. Career Paths je zapravo traženje najboljeg karijernog puta. Zašto? Ja sam imala sreću što je moja prijateljica i moja partnerica, zapravo moj mentor, gospođa profesorica na Bocconiju 20 godina financija bila i ona je krenula prvo to u Milanu. Tako da je to bila njena ideja i ona je to napravila stvarno jako dobro za Italiju i tada je rekla, gle, ja sam sigurna da postoji tržište i na ovom dijelu, znači Hrvatske i ex-Jugoslavije. Možda bi to najbolje ovako rekla. Ja sam studirala pravo zato što sam tada došla iz Vinkovaca i svi su studirali ili ekonomiju ili pravo. Na 2. i 3. godini sam shvatila da to nije za mene. Ali sam rekla, ok, ako odustanem, moja djeca će imati razlog, to jest imat će excuse, da će one reći, mama, i mi ćemo odustati. Da sam imala nekoga ko bi me gurao na nešto, ono što je meni više svojstveno, ja bi danas, ja kažem, bila možda u State Departmentu, a možda i ne bi, ali nema veze. Mi pomažemo djeci da nađu najbolji dio sebe kroz taj karijerni put. Jer svima znamo da je vrijeme nam je najveći resurs, vremena nemamo. Sad zamisli, ideš na fakultet, izgubiš 2-3 godine. Ponovo sve krećeš. Mi smo tu, mi imamo svoje alate kojima mi te navigavamo, mi te zapravo usmjeravamo, prema najboljem dijelu da ti sebe pronađeš i to da sam u sebi vidiš. To je jako važno, ja mislim, jer ti s 18 godina mnogi od nas zapravo nisu svjesni što bi htjeli raditi. Ivana, jesi ti od uvijek znala zapravo čime se želiš baviti ili si htjela nešto drugo? Pa manje više sam od uvijek znala čime se želim baviti. Od uvijek sam o tome od malena, znači nokte lakiram sama sebi već od 7. godine. Mislim da sam ja jedina u osnovnoj školi imala u 1. razredu nalakirane nokte. Da, znam od uvijek. Ti si stvarno onda sretnica, jer kažem, mnogi ljudi se pogube negdje u tom karijernom putu. Iskoristit ću priliku da podsjetim naše gledateljice na naš giveaway, uistinu bogati giveaway, trebate samo odgovoriti u komentarima na pitanje tko vas najviše osnažuje u poslu i možete osvojiti 3 viši rituala. Dame, tko vas osnažuje u poslu? Mene moja mama i moj suprug i moj tata.
Zato što mi smo family business, tako da, evo, stvarno, ja sam imala tu sreću da radim sa familijom i mogu ti reći da je super. Za sada je super. Ne posvađate se nikad? Hoćemo onako za istać, posvađamo se. Za istać, ne, pa normalno da postoje razmirice, ali ne, moja mama je moje drugo ja. Ono što ona počne, ja završim i obrnuto. Stvarno imamo nekakvu dobru sinergiju. Moj suprug je tu kao najveća podrška, najveća moguća podrška. Tata mi je za sve. Tata mi je i u poslu i za djecu. Znači, a imam sreću da imam mentoricu koja mi je stvarno, to je Doli, profesorica koja nekako izvlači najbolje od mene. Mislim da je ona u zadnjih par godina izvukla najbolje od mene. Ivana, tebe, tko te najviše osnažuje? Pa mogu reći da mene osnažuju moje kolegice na poslu, s kojima, kažem, provodim najviše vremena i koje se nadopunjavamo, nadograđujemo naš posao svakim danom i evo, stvarno mogu reći da uživam. Imaš li strah da će jedna od njih otići i napraviti zapravo ono što si ti napravila, svoj vlastiti biznis, ili podržavaš to? Pa bilo je i takvih situacija i nemam problem s tim. Dokle god ja radim svoj posao, imam svoju viziju. Meni je, kažem, drago u stvari zbog drugih ljudi da i oni pokušaju uspjeti. I evo, ja sam tu da im pomognem na bilo koji način. Evo, stvarno. Kad smo kod toga, što biste vi rekle, je li žena ženi vuk u poduzetništvu ili je žena ženi prijateljica? U mom slučaju žena je ženi top prijateljica. I u mom slučaju definitivno. Apsolutno se slažem. Da čuje malo objašnjenje, evo Jasmina, možeš prva. A gle, ja imam stvarno oko sebe snažne žene. I svakodnevno upoznajem nove takve žene. Sve žene koje su slabe, koje ti hoće zapravo zabiti nož u leđa su slabe, oni imaju problema same sa sobom. I taj dio i eliminiramo. Odmah ga staviš na mjesto i to je to. Moje prijateljice, moje poznanice, moje poslovne partnerice su stvarno žene, jake žene, koje mi se međusobno... I uvijek kažem, mi se međusobno boostamo, ali mi se stvarno guramo, čuvamo si leđa, nigdje, evo još nisam došla do situacije da imam problema sa ženama. A s frajerima u poslu? Pa ne, imala sam jednu konferenciju, imala sam jedan panel u Austriji, zvali su me Unicredit iz Beča, da pričamo kao o tim razlikama. Zvala se Diversity Matters, kao muško-ženski odnosi. Ja moram priznati da ja još nisam imala, možda zato što sam u takvom biznisu, možda zato što nisam u korporaciji. Ja zapravo nikad nisam željela korporaciju, uvijek sam znala ako ću raditi, radit ću sama ili neko poduzetništvo, ali ja nisam imala problema ni sa muškarcima. Ali ja mislim da je to ipak, opet kažem, sve do čovjeka, sve kako se postaviš, tako da nisam imala nikakvih problema. Ti, Ivana? Nisam ni ja, stvarno, evo, do sada. Ali žene, konkurencija i to ti se čini, odmah si zapravo reagirala, ne, žena je ženi prijateljica. Pa ja krećem od sebe. Kako ću ja prema drugima, ja očekujem da tako i drugi prema meni. I stvarno, svima želim puno uspjeha, posla ima za sve, tako da jednostavno, evo, stvarno nemam s tim problema. Nikad nisam imala. Čule ste, naše drage gledateljice, posla ima za sve, sviđa mi se, Ivana, takvo razmišljanje, pa makar i u teškim vremenima. Približavamo se samom kraju, pa bi voljela da završimo nekako toplo i duhovito. Jasmina, ti imaš neka pitanja brzo potezna za Ivanu, koliko ja znam, pa kreni. Da li pjevaš glasno u tušu, sad da ili ne? Ne. No way. Pola toga što kupiš online vratiš, da ili ne? Ne. Biram pažljivo i biram prave stvari. Svaka čast. Grožđice u štrudlama, da ili ne? O, nikako. Grožđice u nikojem obliku, nikako. Žarulje su kod tebe doma toplih, žučkaštih nijansi ili hladnih bijelih? Toplije nijanse. Okay. I sad zadnje, u novo normalno, da li si se odvikla rukovanja, da ili ne? Da. Nažalost da. I rukovanja i zagrljaja. Ali čekaj, kako? Pa ti radiš s rukama i nogama.
U rukavicama. Maske, rukavice. Nema se nema. Da, Ivana, mislim, suludo je pitati u ovo doba uopće zbog toga što svi vjerojatno više manje radimo s maskama, ali ti si zapravo cijeli dan pod maskom, ti tvoje radi. Cijeli dan pod maskom, rukavice i evo, tu i tamo znam izaći malo iz salona i udahnut zraka. Nije lako u svakom slučaju, da. Nije. Ivana, pitanja za Jasminu. O, Jasmina. Odmor u šumi ili na moru? More uvijek. To sam i mislila. To što me poznaš. Da li si osoba koja stalno gubi boce za vodu ili osoba koja ima svoju omiljenu bocu za vodu? Uvijek gubim boce. Uvijek. Nemam nikada. Nadam se da recikliraš onda, da bacaš samo u to definitivno. Mislim da za 3 familije recikliramo. Idemo dalje. Milanović ili Plenković? Opa! Wow! Ovako. Da čujem sad. Plenković, definitivno. Plenković. Imaš neko objašnjenje dodatno ili ne želiš? Plenković. Mada nije mi mrzak Milanović, ne mogu reći, ali definitivno. Ako moram birati, Plenković. Mislim, referiramo se na ovaj fight posljednji gdje se usporedili sa životinjama. Ja se nadam da ako je sve overall, Plenković. A ne, mislim, fight mi je ono, ne volim, nisam od osoba koja se vole fajta, tako da ne volim nikakav oblik. Uvijek se maknem tako. To je moje, ali opet kažem, to sam ja. Plenković. Javni diskurs je postao takav, eto, očito se moramo naviknuti na takvu komunikaciju među glavnim frajerima u zemlji, šta drugo reći. Možda se ne moramo naviknuti. Možda i ne moramo, da. Bolje ne. Da, imaš pravo, bolje ne. Ivana, imaš još? Da. Najlonke od likre, ikad ili nikad? Nikad nikakve. Čarape, no. I zimi. I zimi na -20. Nikada. Da, nikad. Ja isto nikad znam. Znači, ja isto ne volim čarape. -20. Može biti otvoreni prsti, ali nikad čarape. A još jedno modno. Pepita ili tigar uzorak? Wow. Sad si me zatekla. Pepita ili tigar? Pa gledaj, ako baš moram, tigar, ali ne nosim ni jednu. Ozbiljno? Da, ne volim. Prava tigrica. A čekaj. A Pepitu nosiš. Da, ali kad bi morala birati, ovo je samo zbog boje, zato što mi je stvarno bila super boja. Ali da, ne znam zapravo. In the middle, pink. Eto. Igrica. Dame, hvala vam puno i na ovim duhovitim odgovorima i pitanjima, ali na svim onim savjetima koje su naše gledateljice večeras mogle čuti. Nadam se da smo nekoga ohrabrile i da će se možda netko odvažiti na taj prvi korak. Naravno, drage misce, ne zaboravite ostaviti komentare ispod naše emisije jer možete osvojiti viši rutinu. Pročitajte članke u sklopu kampanje Miss Smart na Miss 7, a Ivana i Jasmina vas lijepo pozdravljam, želim vam dalje puno sreće i naravno pameti koju imate u vašem biznisu. Hvala vam puno. Hvala. Hvala.